Dobrodošli v nov vlog, ki se začenja drugi dan v Amsterdamu. Ja, nič, gremo se guncat. Oh no. To je bil prvi cel dan v Amsterdamu, tako da smo se res nahodili, 28 000 korakov smo naredila. Začela smo na temu razglednem stolpu, bi lahko rekel, in smo šla na eno noro izkušnjo, in sicer tista gugalnica, ki sem jo pokazala, ki se gunca čez mesto. Bila smo na gugalnicah, jaz sem ležala cel cajt, ker se bojim višine in je bilo kar hudo. Amsterdam steadily grew, becoming the largest city of the Netherlands. Kot vsak dan smo se čez reko peljala s trajektom, ki je zastonj in vozi tak na 10 minut, 24 ur vsak dan. Hiške na vodi. Vidite te hiše na vodi? To so prav pač hiše enih oddajani, prav živijo nad, in to je ful drago, tek po milijon so. Jaz ne bi živela na vodi, ampak očitno folk živi. Ok, ta je res fejs po strani. Lega, Rembrandta. Slavnega slikarja. Midva smo na branču. V Amsterdamu imajo drugač vodo posod, pač pitno vodo posod po mestu in imaš pač te pipice. Tudi zdaj, ko smo naročila vodo, pač jo dobiš v kozarcu iz te pipice, ne pač v flaši, ker ponavadi v tujini dobiš v flašah vodo. Bik. Jaz imam norveške, te Egg Benedicts, to je pa za navadne, pač šunko in avokado. Evo, tukaj je pa Heinekenova pivovarna. Pa greš tudi na voden ogled, ampak pa je ni tako zanimivo, nič posebnega. Zdaj smo pa na poti v muzej, ki se imenuje Rijksmuzej. Ja, ne vem, kako se to prevede, da je dosti blizu, 5-10 minut. Kot sem rekla, smo šla v muzej in tukaj smo bila po moje 3 ure. Nisem dodala toliko posnetkov, ker se mi zdi, da ko pač to v živo vidiš, je čisto drugače, kot pa na videu in vas nočem dolgočasiti. Tudi par znanih slik je bilo, recimo ta bitka na Waterlooju, pač to je res ogromno, tako na videu skoraj ne vidiš. Tudi par del od Rembrandta smo videla, če poznate. Muzej je vedno taka zanimiva izkušnja, sploh ko vidiš dela v živo. Violina iz porcelana. Like bitter? No. Bitter pizza pala. Kisle kroglice.
Mislim, da je krompir pa meso. Potem smo šla na voden ogled s čolnom, ki je bil ful zanimiv, 1 uro je trajal in smo imeli vodičko in tudi naš skiper je bil vodič. Good smiles and good vibes on the boat. So Daria, take it away. Ahead of us, it's the Prinsengracht. This is where always the King's Day parade is and the boat parade, the Gay Pride boat parade in August. We're almost there, guys. Almost there. In sem se naučila par stvari, recimo, kot sem že zadnjič povedala, zakaj so te stavbe nagnjene levo-desno, je zato, ker stoji to na vodi in te stebrički leseni zagnijajo in so se povesle hiše in pol zdaj to sicer vzdržujejo. Te hiše, ko vidite prav na vodi, so po drugi svetovni vojni v bistvu dovolili, da ljudje gradijo hiše kjerkoli in so pač jih gradili na vodi. In pol je bilo treba to regulirati, ker je šlo malo izven kontrole in zdaj so te hiše ful vredne, ker pač ni več to sploh dovoljeno, ampak če že imaš tam hišo, je to dovoljeno oziroma jo lahko prodaš, oddaš, kakorkoli in so cene res nenormalne. The side that's leaning to, that's the side that started rotting first. Fake. Niso pravi. Gremo na wafle ali pa neki, oziroma na neko tradicionalno nizozemsko hrano. Pa cukra na palačinke. Da probam te wafle. Medium sem si vzela, pa je kar drag. This is pretty big. This is medium. Kako je lepo. V Amsterdamu je bila prva istospolna poroka, mimogrede. Pa da vam povem, da smo bila v Rdeči četrti prvi dan, če sem pozabila omeniti, ampak itak ne smeš snemati. In ja, ful je čudno, ker ženske zgledajo nam, ne dojemaš jih kot ljudi, ampak tek so se odločili. He's smiling. Dvižni most. Ne vem, če sem ga že kdaj v živo videla. Oh, it goes pretty fast. Yeah, the cables are gonna get stretched. Zdaj smo šla po včasih je bilo neko skladišče in zdaj so naredili vam tako neko umetniško predstavo od del Dalija. Tudi od Gaudija imajo. Čakamo na kao najboljši nizozemski pomfrit. Not the mustard mayo, the regular. No, just mayo. I said just mayo. Can you hold? Kari umaka pa majonez. Taki bolj debeli so. Dobri so. Like full on ice cream.
To je kao ledena kava. Evo, po te kave smo šla na pot do obalnega dela, ki je bil v bistvu od Amsterdama oddaljen 40 minut. Bali, to je bil pa najn hotel, ful lep. Evo pa smo še v drugem hotelu blizu plaže. Še balkonček je. Tih kopalnica. Nice. Okay. Malo piha. It's a bit windy. Piha, ful je peska, ocean, ja, morje, water, geografija. Spominja me na Portugalsko. Cheers, partner. Cheers, partner. Do you know this one or? I've never seen this this is one. disgusting. Oh, okay. Apricot, Oh, okay. strawberry. Gremo jesti. Calzone pizza. Oh my god. Ura je 10, pa je še kar dokaj svetlo. Dobro jutro. Josh je rekel, da moram posneti nekaj za dobro jutro. Tako da snemam se. Wakey. I'm fed up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Judy! Hi, Judy! Oh, Could Judy, somebody ka wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. Povsod imam pesek še med zobami. Hrano hoče, ker ima ta soseda hrano in zdaj so obkolili oba dva. Josh gre v vodo, jaz ne gre, ker je 12 stopinj. Oh my god! Evo smo šla v en bar na pijačo, da je malo manj pihalo, zdaj smo se pa usedla za temi ležalniki, da je tek malo zavetrja. Pokičem. Pa po moje bom malo štrikala. Josh je najdel školjkice, ful jih je drugače, ampak so res take lepe. I like this and this and this. I mean, all are beautiful. Je tak milijon barov, ker ne končajo se. In ogromna plaža. Urfa!
Evo, jaz sem nazaj. Mama je prišla na obisk, pa Miko pripeljala, tako da nisem rabila iti iskat. Zdaj gremo pa prvič na Šmarno. Sem gremo bolj okol, ne po oni ful strmi. Čeprav tudi tukaj je malo strmo, ampak ni tako. Vroče. Evo, prispeli, v bistvu smo kar po strmi šle, ker pač smo se malo zgubile, pa je isto bilo, kot pri oni nestrmi. A tu ste? Evo, smo si privošle kavo, štrukl, pa in pir si bomo podelili. Z mamo smo prišle iz Šmarne, ful je bilo fajn, če smo šle v Easy, mami tudi ni bilo preveč, tako da nisem si mislila, da bomo šle po strmi, ampak smo. Krompir sem skuhala za pire, ker bom naredila te ostanke mesnih kroglic, omako moram narediti, grah bom skuhala, solato mi je mama prinesla domačo. Tukaj sem rekla za pire, čekaj, jaz sem dala, jaz sem grah, ja. Mika doma, imaš pa mene imamo tukaj, kak je to fajn, ha? Ja, grem se stuširati, mama pa kot vedno ne more dati mira in se je lotila balkona. In mi puče balkon, jaz se ne pritužujem, ker iskreno imam toliko stvari za delati in kdaj bi se ga lotila in je že v bistvu skoraj juni, tako da to te mi objesla, tako da fajn je imeti mamo na obisku, ne? Me pa še čaka to. Upravila sem, kar smela, to je pa čisto sam za zložiti. V trgovino smo šle, danes imam stream. To bo ful smešno, ko bo mama tukaj, jaz bom pa streamala. Evo, balkonček je spucan, toliko zemlje je bilo pod tepih in polica je spucana. Tukaj je tudi bilo katastrofa, edino zdaj moramo še smeti odnesti. Te lučke bom dala na ograjo. Ene rože bi rada za te tegle imela, mogoče fake rože. Ja, mama je zrihtala se. Somebody close. No, I'm not one of those who is the center of attention. I'm not one of those. No. Some people might say I am afraid, but I just do things my own way. I don't know why, 'cause I don't like people pleasing, and sometimes they don't see what defines me, but I don't need them honestly, 'cause I got you. Everybody else makes me feel small and dark and lost, but you're not like everybody else at all. You're the only one who makes me talk and walk so tall, 'cause you're not like everybody else at all. You're everything everyone else is not. Evo, mama je šla domov, tako da smo z Miko same. Šle smo prej v shopping, da si kupila eno majico za eno praznovanje, pa pohodniške čevlje. Ja, v bistvu, ko sem prišla nazaj, je bila direkt mama tukaj, tako da zdaj sem prvič po ne vem koliko cajtu čisto sama. In moram reči, da se mi je tako težko spraviti delati. Čeprav sem se med dopustom ful sekirala, ker nič ne delam oziroma ne montiram, ker pač mi je težko iti iz te kože. Zdaj, ko pa lahko začnem, se pa ne morem spraviti, saj sem se zdaj, ampak se vem, da je to normalno, pa raješ neki cajta, da priješ nazaj, ampak se mi zdi, da glihko nazaj prijem je pa spet neka druga stvar. Drugi teden gremo za par dni z Andrejo kempirati na Hrvaško. Že dolgo nisem kempirala, tako da se ful veselim. Ful stvari me čaka ta teden za narediti. Nedeljo grem še na en event od Eona. Mislim, da vsi ljudje rabimo neko rutino, disciplino v svojem življenju. Dopusti so fajn, ampak jaz ful rada prijem nazaj in delam svoje stvari. Danes bom po moje šla v fitness, ne po moje bom šla v fitness, zato ker imam še 2 meseca karto, torej juni, juli se mi zdi. Ampak si jo moram preklicati za pol naprej, ne bom pač imela fitnessa, zato ker zdaj preveč sem pa tja hodim in se mi ne splača. Delam drugačne, pač na drug način telovadim ali pa hodim. Tako da to moram dan zrihtati, ker je zadnji maj, mislim, da mi julija poteče, nama konc julija, nekaj takega. In je treba izkoristiti dan. Pa itak bi rada malo se učvrstila in tak naprej, ker zdaj je bilo malo to zimovanje, se je malo podaljšalo v maj.
Malo majoneze pa srirače. Ker se mi zdi to že dolgo nazaj, ko sem ta avto popravljala. In zdaj to montiram, Marija. Ne da se mi rezati melone, pa jo kar na žlico jem, ker je dosti mehka. Reč pa imam lučke zun. Kak fajn, lep balkon imam. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help? If you always fighting yourself, trying to forget how you felt. Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna... Fitness sem šla, prišla nazaj, ful je fajn bilo, 30 minut sem hodila, hitro hojo, malo v hrib, pa sem naredila zgornji del telesa, zdaj mi povedala, da je najbolj basic stvar. In sicer tuno z kislo smetano, pržen kruh, ki ga je mama spekla, prinesla, mama zdaj fulkrat je tuno, pa kruh, pa sem bilo, to si lahko naredim, ker se mi ne da kaj drugega, pa to, da dobim pač par stvari v sebe. Evo, tako izgleda kosilo na dneve, ko jaz montiram. Nimam cajta in bom pojedla to enchilatissime riomare. Moja najljubša je ta, ne vem, kako se imenuje, ampak ima ta ječmen. To mi je drago, tako da, če je zniženo, si kupim, drugače pa ne. Zun na polno sonce sije in streho imam dol in sploh nisem videla, da lije. Sploh sem videla, da tam nekaj doteče in sploh, no kaj? Pogledam in se uliva. Kjero vreme. Hitro sem si skuhala testenine. Kavo. Ok, kar se videa tiče, naredim samo še sličico pol. Zdaj moram pa hitro skočiti v trgovino po stvari za kuharski stream, ki ga imam danes in sem se recepte glih kar spomnila. Tako da bomo naredili tak bolj meal prep, torej pripravo hrane za pač teden in naredila bom eno solato, naredila bom jačne mafine, pa zajtrk burrito, ampak tako malo po svoje. Tako da grem zdaj po sestavine in potem se moram spraviti in ja, gremo. Mika je se najedla, malo sem se poigrala, je valedi za spanka, tal. Ta škatla tvoja, joj. Kaj vroče, evo nazaj iz trgovine sem, hitro sem se nabrala, kar sem hotla, nariban sir, slanina, tilje, te koruzne, slovenske jagode sem kupila, ker predvidevam, da so dobre, ene feferone pekoče, čičeriko, kupila sem peteršilj sicer v šopku, zato ker tistega, ko sem presadila, je malo vogi in ga ni dost, pa na balkonu on je pa še bolj vogi. Eno papriko, 2 kumari, paradajz, eno rdečo čebulo, limeto, zirokolo, pol sem pa po dolgem cajtu sem si kupila grški jogurt, jaz redko kdaj jem sladke zajtrke oziroma obroke in sem si kupila grška jogurta 2, tega še nikoli nisem probala, si vzela tega, ko ga poznam, pa še enega tega, da vidim, kak je ta šparov. Pa eno granolo, čist navadno, se vem, da to ni zdaj, jaz ne mislim biti zdrava s tem, meni se to ne zdi neki ful ekstra zdrava, ampak lušta se mi. Zdaj moram pa sličico za YouTube narediti in pol streamček. Evo, streama je konc, tako izgleda kuhna. Ni mi ratala narediti jačnih mafinov, ker sem se spomnila, da bi bilo fajn, da to naredim pred 11 uro, oziroma pred 10 uro, ker jih je treba zblendati, tako da jih nisem, ker je bila že ura 11. Imam pa tukaj to solato, nisem pa še dala preliva, ker preliv imam posebej, zato ker to je pač meal prep in če daš preliv zdaj, ker bo limonin sok pač malo deluje kot kis in bo taka nesveža solata, tako da imam tukaj brez začimb, zmešano mediteransko solato z čičeriko, kumara, rdeča čebula, feta, paradajz, rdeča paprika, peteršilj in preliv za solato smo naredila iz limoninega soka, olivnega olja, malo sem dala meda, čist malo in zenfa, pa malo teh provincalskih začimb. Tako da, ko bom jedla, bom pač uporabila to. Potem smo naredila zajtrk burrito in sicer s piščancem. Nimam ga zdaj pač sestavljenega, ker sem že vse pospravila pa pojedla. Jem pa za jagode za sladico. Tadam! Kuhna je čista, ni ga boljšega občutka. Po dolgem cajtu si delam skincare, tak malo zares. Premalo si cajt vzamem za to. Dan sem si ga pa. Jaz sem vam pokazala, da sem si te cokličke v Amsterdamu kupila, magnetek. Dobrodošli v nov vlog, jaz se grem sončit. Pozno sem dan stala, ker sem imela težko noč, ker je Mika se odločila, da ona ne bo spala. Po dolgem cajtu ne vem,
a jo je komar moto, ampak sem ga ubila in pol kar ni dala mera, ker čudno se je obnašala. Zdaj tak spi. In ja, montirala sem video, ampak sem rekla, raj malo pauze, pa bom šla na sonce, pa sem malo posončila s to marmelado od Afrodite. Sem se posončila, zdaj pa čas, da pojem nekaj pred fitnessom in sem se odločila, da končno pojem ta grški jogurt. Jagode imam še tu in to granolo, mogoče bom dala še malo arašidovega masla, bom videla. Čudovito. A je? Ok, da vam povem, da sem si kupila napačno stvar. Mogla bi si kupiti zeleni čaj, kot vidite, zelo podobno, in sem si kupila L-karnitin in sem se še pritoževala, zakaj je toliko dražji, 25 € je bil, to je pa 19,90. In sem ga hotela iti zamenjati in mi ga ne more zamenjati, ker nimam računa, ker sem ga vrgla stran. In prav sem vseeno kupila green tea, ker pač jaz ga rabim zjutraj. Ampak, da ne bo šlo to nič, bom zdaj to pila, ko greš telovaditi ali pa pač čez dan, da to piješ med kakšno aktivnostjo. Stran metala. Je pa okus isti Tropik, to je od Nutrition. Ni sponzorirano, ker mi niso hoteli zamenjati brez računa. Evo, pred streamom sem si naredila te zajtrk burritote. Tu imam kislo smetano, še malo krompirja. Začenjamo. Moram se še obleči, nisem še čez pripravljena. Vidi. Kaj? A nočeš van? Vidi. Trpeljiva, prosim. Ona je že ready. Evo je še kar ostanke jem. Burrito, še piščanca, malo avokada, salso, kisla smetana pa solata. Video pregledujem, konc je, imam slabo uro, da se spravim za EON event. Ne vem zakaj, sem pač vedno pred temi eventi tak malo nervozna in ampak bo cool. Tam sem si pripravila, kaj bom oblekla. Sorry, ker me slišite zadaj. Ok, to bom imela ta Second Skin, beli. Zdaj pa med pajkicami se še odločam, bom oboje probala pa videla, kako se počutim. Te so Limitless 2 kolekcija, te so pa Motion kolekcija s crunchjem. Pa zraven bom imela jopo, zato ker je danes malo tako vreme, pač dežuje že in ja, ni tako ful toplo. Zdaj dogodek se bo prestal not, če bo dež, kar je malo škoda, ker je res lepa lokacija, ampak ne moreš kaj, ne moreš vremena spreminjati, lahko samo pa prilagodiš. Grem zdaj pojesti, pol pa si narediti malo make-up. Ok, mislim, da bom kar te Motion imela s crunchijem, da bo malo drugače, ker vedno te nosim. Ampak, kot sem rekla, ni tako toplo, tako da si bom dala po moje eno navadno majico čez. Pa jopco si bom vzela. Nema bi si dala lase gr, tak na pol. Ne vem. Sem se odločila, da si dam lase na pol gr. In Powerpuff Girls. Gremo. Yeah, you know what you feel.
Evo, konc je ful je bilo fajn, nisem imela dosti cajta snemat, ampak res dobro vzdušje, ful folka, ful se je dogajalo. Zašvicala sem, ker sem 2-krat telovadila. Prvo je bil pač tak ples telovadba, nekaj, kar nikoli ne delam, pa pol vadba za celo telo, pač brez uteži, ampak res samo s težo telesa in se prav vidi, da ne delam takih vaj, prav fajn sem se zmatrala. Moja bom jutra fajn muscle fiber imela. Gremo! Domov, Mikici. Pogledi tole butičko, kak se ona rola. Kak se ona rola. Ja, lepa si, ja. Prilizovalka mala. Hrano bi, ali zato se tako razteguješ? Ja, glizaj. Kdo je mene gešal? Višem te bolj. Si taka čotika moja? Si taka čotika? Gešala. Ja. Evo, jaz sem domači, sem prešvicana, ker je skozi zelo trrr. Hodila sem samo reči, če ste taki ko jaz, ko sem po naravi bolj zadržana, nisem za take, mislim, za socializirana, sploh ko se gre za nove ljudi, pač sem vedno živčna pred eventi ali pa karkoli. Mislim, živčna tek malo nervozna, pa kak bo. Sam ide, tudi ti je malo neprijetno, obljubim, da bo pol čist fajn na koncu. Prepusti se, jaz takoj, ko prijem na dogodek, prvo se mogoče malo lovim ali pa se še počutim tak malo tesnobno, ampak pol sem cool in zdaj, ko sem nazaj, se počutim res tak nafilana z energijo, pa fajn je, da se kdaj malo podružiš, pa greš iz teh svojih okvirjev, tudi nekaj ni zate, ali pa tudi ti misliš, da nisi socialen človek, vsi smo malo socialni, ampak mogoče smo samo eni malo socially awkward, malo nerodni. Jaz ne mislim, da sem nerodna, sem pač tisti občutek v sebi mi pravi, družice greš, ampak res prav komaj čakam, da se spet podružimo z eno ekipo in ja. Tako da se mene opomin kot vedno, če razmišljaš o nečem, ampak se bojiš to narediti, kar naredi. Obljubim, da bo na koncu boljško, pa če se temu izogneš. Kak je lepo, grem še zadnje, recimo, da zadnjodnevno svetlobo, čeprav je že sonce zašlo, ampak se da malo journalati, lučke svetijo. Sem si po dolgem cajtu prvošla in naredila špagete z kozicami in solatiko. Jaz drugače nimam problema gledati mojih videov, ko so že objavljeni, ampak tik potem, ko jih objavljam, sem pravno, cel dan sem editala in ga gledala in po drugi strani ga pa rada gledam z drugimi očmi na nek način. Pa se še kdo ne more naposlušati te pesmi? Zaradi TikToka, skozi imam na TikToku, na For You page-u. Beja! Missing someone